Әмді гәпні балаларның әхвалыдың аңлайлы. Чоң аялы көлге ташлып әткен хеліқі балаларны бір иық судын açqып, жангалғы ip келіп бекіпті. Балалар өсіп чоң бопты. Әқілге келгенде ола бір-біріге ісім қойышы вапты. Оғылның ісмі Чинтөмір, қызының ісмі Мәхтумсала бопты. Bu balala səhranın sap havasıda sağlam, күчлүк, чырайлык болып етіліпті. Кейінче ular иықтын айрылып, жаңгалның бір четіге өй ясап, шу өйді яшашқа башлапты. Чинтөмір Батыр kichik чиғыдыла оқ қылышны өгенгешке, түрлік жан жаныварларны тұтыдыған ажайып батыр егітке айланыпты. O, her qitim oğu çıqqanda 7 gün o olaydı eken. Misran qılıcı belidin, alğur bürküti qolıdın, argımaq eti astıdın, kap-kap küçüge yenidin ayrılmaydı eken. Küllərinin biri de Чинтөмір Батыр oğu çıqıp ketip etip, sınlısı Мәхтумсалаға mundaq depti. Sınlım Мәхтумсала, mən oğdun qaytip kelgüçe ögüzüge çıkma, otni öçürmegin, suni köçürme. Toxuni taq deme, möşkini peş deme. Ot öçüp qalsa, tütün çıqqan yaqı ot sorap ketip qalmagın. Şu geplerden keyin Чинтөмір Батыр Misran qılıçını esip, argımaq etiği menip, kap-kap küçügini əgeştirip, alğır bürkütünü qoluğu qondurup, oğu menipti.